ezulwini shembe siphe izinsizwa ukuba zisabele ifa lasezulwini zisiphe inkonzo. Ngizocela ukuba ngizibize amagama. Amen. Ekuhlaleni kwaphansi kuzokuma uSiyanda wabaNdlovu elandelwe uMgema wase-medical school, bese kuba inkosana yabavilakazi uThemba, bese kubhala uMlambo. Inkosi yobabusisa. Amen. Ngizocela ngihlabelelisa isihlabelelo isihlabelelo sika 185.
sengathi uShembe inkonzo wazoyipha lamakhosana ngayinkonzo yokukhumbuzana ukuhamba komntwana womNazaretha ukuba njengoba silapha singabantwana abathi bathanda uShembe kumele sihambe kanjani. Ikuphi uShembe athanda sikwenze nomele ngathi awenza ngoba kenzeka kwesinye isikhathi siphume endleleni hayi ngoba suke siqondile kodwa mhlawumbe noma ubangasizuzi. Yakhuluma ngenye imini inkosi lapha yayisentabeni yaseNdlandlakazi ngomhlangano kaJanuwari. Yayikade ishumayela yayisithi kunamadoda amathathu lawa akhuluma nobaba esho ukhombela eTabazwe ethi uyozishumayela ivangeli lokulunga siyobe abantu siphikisana nezwi olikhulumayo khona. Isike inkosi lapha lawo madoda akahambi namandla sekhona phakathi kwethu. Ithi kodwa asenqotshiwe angeke senza lutho. Kuthiwa yayisikhuluma kanjalo ayesesukuma amanye amakhosikazi ayesegoqa iy'cephu zawo ayesehla ebheke emadokodweni ezansi. Yayisithi inkosi lapha ngishilo. Yayisithi abashumayeli abasukume base beyaguqa abashumayeli. Yayisithi hambani mtshele labo mama balapha ukuthi bengaphinde bebuye lapha bawukhisha kwabo ephakambili. Sasa siyahamba isikhathi kwathi ngemva kwesikhathi eside yayisithi inkosi kunabo mama nabantu abangakhishwe yimi bakhishwe umubi. Mayisomubi ke yayikhuluma ngale ndoda eyabiza umhlangano. Mhlawumbe zikhona izinto eziyaziyo le ndaba la. Kuthiwa kunesikhulu esithize esabiza umhlangano wezinsizwa ezisihlanu nowesifazane oyedwa. Base beyahlangana lapha bahlanganela khona. Yayisithi le ndoda eyisikhulu njengoba ngibizile angazi kuzonza kanjani kunomuntu noma kunebandla elifisa sikhulume ngalo. Yayisithi kodwa lebandla inkinga lo muntu esizokhuluma ngaye unendlebende. Yazi ukuze sikhulume ngaye kahle komele sihambe lapha siphume siyele kude ukuze esikhulumayo angakuzwa. Yayisi benquma usuku nale ndoda base bethi sohlanganela ezweni laseRhodesia. eRhodesia ke iZimbabwe yaqala bizwa kanjalo. Yayisithi sohlanganela eRhodesia ngosuku okungolwesihlanu. Yayisithi ngaphansi kwesihlahla yasichaza ke leso sihlahla. uShembe uthi wayeseyasuka yena wasuka kungolwesibili waya khona lapho phansi kwalesihlahla wasifuna wayeseyasithola. Wayesebheka eduze wacalaza wayesewubona umuzi oseduze wayeseyabona wayesekhuluma nenkosikazi ayifica lapho. Wathi kunomhlangano ozoba lapho phansi kwalesa sihlahla njengoba ngolwesibili namhlanje uzoba khona ngolwesihlanu. Uthi ngifuna-ke ukuthi uhambe ngaphambi kokuba bafike uhambe ufike ugibele lapho esihlahleni ubese uyamlalelela ukuthi bathini. Ithi le nkosikazi bazothi ngubani mina ngizothini uma bengibuza. Wayesethi uShembe ngizokwembatha.
Yasiyahamba le nkosikazi lafika usuku yahamba yalapha egibele esihlahleni. Base beyakhuluma. Le ndaba inde ngizokhuluma nokwengicabanga ukuthi kulingene thina njengoba silapha. Amen. Uma befika lapha usethi lesikhulu esibize umhlangano sesithi ibandla efisa sikhulume ngalo ile bandla lasePhakamile. Lithi laba bantu abasekho lapha niyabona nani ukuthi bayashoda lapha esihogweni. Isithi le ndoda manje ngifisa ukuba sikhulume ukuthi sizokwenza njani ukuze nabo sibazuze labantu. Base bekhuluma abakhulumayo kodwa lokhu engikuthandayo noma engicabanga ukuthi kumele ukuba sikuzwe wayesethi omunye wabo ukuze laba bantu sibazuze kumele ukuba siqede lothando phakathi kwabo, senze noma imuphi azibone engcono kunabanye, sibese siyabahlukanisa. Uma ubheka oseceleni kwakho uphelele ukumthanda. Yathi-ke inkosi omubi isikhuluma ngalamakhosikazi yayiwaxoshile layikade ithe axoshwe omubi. Sengathi singabheka ukuthi esikwenzayo ngaso sonke isikhathi uShembe uyakuthanda yini, ngoba kunalo angazi noma ngizothi umkhuba noma yini ukuthi senze izinto singanaki ukuthi ngabe kusekuhle yini phambi kaShembe, ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi enye into uthi uyayenza wena utshela ukuthi mhlawumbe akekho okubonayo, kanti sike sazi kusahamba la lezizwa zakithi besikwenye yamamoli ngasi isemester edlule sasonke sasifake isigqoko amafotoyi base qhamuka insizwa yayisithi sanibona abafana bonyazi, ngoba uShembe kunento akayibekayo kuthina noma ngabe usuwenzani, wenza okuhle noma wenza okubi, kodwa ukhona wona umaka kaShembe kukwena ukuthi igama likaShembe uliphatha kanjani, ngabe uyangcolisa noma uliphatha kahle yini. Sengathi singabheka esikwenzayo ngaso sonke isikhathi noma ngabe mhlawumbe awusenzeli komunye umuntu okhona lapha, kodwa ukhumbule ukuthi usenzela wena. Bese ogcina abafowethu sengizohlala phansi sengathi singakhumbula ukuthi akudlalwa ngalento kaShembe, noma ngabe mhlawumbe ngithe mangiguqile lapha ngase ngibone eduze kwami insizwa esijwayele ukuhleka nazo, kodwa uma sekuyisikhathi sikaShembe sesifaka ingubo kaShembe asingabe ikhuluma into ewukudlala noma ebhedayo. Masifuna ukudlala mhlawumbe singakhumula eNazaretha sihambe semnyango sidlaleni. Ma uthi siyashumayela lapha ukhuluma okuthandwa nguShembe, hayi awukhulumela ukujabulisa abangani bakho. Nkosi kusele ukuzwile. Tiko onamanda
qala ngokufikelela indlokana egameni loNkulunkulu esikhonzayo nezezimali. Nazaretha ngicela uNkulunkulu angiphe amazwi engizowakhuluma abantwana bakhe abantu abakhande angabahlubuli ekubakhandeni kodwa namaphinda ngakhe ngingakhulumi ngathi mina mhlambe engikushoyo noma engikhuluma ukuthi ukuhamba eceleni kuba ngathi mina ngikwenza kahle. Inovalo kakhulu uNazaretha ukuguqa phambi kwenu ngalesikhathi. Inkosana ihlale phansi ithe inkonzo akuba isikhumbuzana ukuthi umntwana walapha ekolweni lapha ekhemba uNazaretha ufuna ahambe kanjani. Namhlanje kuqondene kakhulu noma ngathi kulandelana insuku enkulu kakhulu. Izolo beku-23 namhlanje 25 sasa yisabatha. Kule nsuku ezilandelana kanje ila esingathi khona kubhekwa ukukholwa komuntu noma ilapho khona kuzobheka ukuthi ngabe ushembe umthanda ngokuphelele noma umthanda ngokuzenzela noma umthanda mawuthanda. Umuntu onokukholwa noma inkosana nokukholwa noma inkosazana nokukholwa ayisivuli isifungo engasibali. Ayisabatheni mayithanda. Kodwa isivumelwano esasenzayo noshembe kuba mhla sibaphathiswa ukuthi isabatha siyogcina nesifungo futhi siyosigcina. Isifungo uyasiphulwa. Isifungo sifana nesethembiso esasenzayo noNkulunkulu kuba sosihamba kumnyama kubomvu inetha noma libalele sohamba. Amen. Amen. Banazaretha sike endabeni enkulu yesabatha namhlanje ngeniswa yesabatha. Bathi abazi kahle mangena isabatha uyalungiselela ungena kwisabatha. Uyalihlambulukela isabatha uyaliphekela isabatha. Mesuze enkonzweni yesabatha ukhombise enkonzweni yesabatha ungezi namabibi enhlizweni yakho. MawuyiNazaretha kulokukholwa mangena isabatha kuyinkosana lokukholwa. Noma ngithi ngesabatha mawuyinkosana lokukholwa ithi inkosi nyanga yezulu amakhosana afaka amashethi amhlophe namabhuluke amnyama noma azimisele nxa esontweni. Namakhosazana ngokudalo kunendlela aqwa ngakhombisa ukuthi asesontweni. Sihlangene indaba kaShembe kuyindaba enkulu kakhulu lapho isonto lesikhuluma khona kwesinye isikhathi ukhuluma umntwana ukhuluma ubhibhile kwesinye isikhathi ulahla ngokukhulumayo. Kodwa singakhohlisani bafethu namhlanje ngena isabatha ngadabisa kakhulu ukuthi sokungenisa isabatha kodwa indlela esigqoke ngayo indlela umuntu agqoke ngayo ngakhombisa ukuthi uzongenisa usuku olukhulu kakhulu kuyisabatha. Sekukhulunywe kakhulu lapha eWestville nabafika sebekubonile lokho sebekuzwile futhi sengawo umuntu ukuzichithela kwakho umthetho noma ukuchitha into eshiwoyo ehambelana noNkulunkulu. Mengena isabatha uNazaretha makhosana kakhulukazi kuyinto enhle kakhulu kuba ufake ishethi enesipika noma ufake into enesipika ukhombisa ukuthi uzongenisa usuku olukhulu lesabatha. Kungakubi kakhulu ukuthi kungena isabatha namhlanje abanye bethu abanandaba bavele bayafikela no round neck okukushiwo noma ungena emasabatheni noma ungena emathempelini ephileni khona umshumayeli okazazi ukuthi bopha uzobopha kanjani ukuthi ufake round neck namhlanje ngena isabatha. Akukho ukubopha kodwa uNazaretha ukukhumbuzana ukuba mengena isabatha silungiselele inkosana lenkosana ifake ishethi noma ifake iskipa ungenanike esinesipika. Okwesinye isikhathi mawufaka uround neck ngaphansi koMnazaretha kufana kwesinye isikhathi mawujabuka sothi ugamenxe iskipa singaphansi koMnazaretha kugcine sengathi ufake iblue noMnazaretha kuphela. Akubukeki kakhulu uNazaretha makhosana kungakuhle ukuba sigqoke ngendlela efanelekile. Sike endaweni yesifungo semfundo ephakeme lapho khona impilo ishesha kakhulu. Khona into eyenzeke la kwinathesa kakhulukazi engeke ngiyibuke kwesinye isikhathi ngibona ukuthi ihamba ibe nenkinga. Kwesinye isikhathi ke sithi kakhulukazi thina sesithe ukuba nesikhashana sikhona la nathesa. Sithi ngangifika mina nathesa ayingenjena. Okuhamba kungixake ukuthi usakhona kodwa uthi nathesa ayingenjena ufika shothi njoba ishintsha nawe uyingxenye abantu abayishintsha ngendlela ebawese. Kuyaqala kakhulu ukuthi uNazaretha noma ngathi la kunathesa singayibuka ishenqele endaweni ebhedayo bese sithi mina nxa ngifika la
inathesa yengenjena kulele kuthina amakhosana kulele kuona namakhosazana ukuthi kwesinye isikhathi mesikhumbuzana umthetho kaNkulunkulu usiwenze ngendlela efanele yenza kwesinye isikhathi ukuthi mawukhuluma wenkosana noma ukhuluma ushumayela noma ukhuluma nomuntu ukhuluma naye eceleni uthi umkhumbuza umthetho athi uqhawe nokwenzeka lokho ngeke ngakhuluma amasonto elandule ngokubanjwa ngomthetho nawufundiswa umthetho lezo zinto ngokuba kwami kuhlukene umuntu obanjwe ngomthetho umuntu ozona sephuma nesikoleni laphinda ukukhulu umthetho kaShemba kodwa ukuthi isivumelwano saShemba senzanga ukuthi mina ngiyabonga kube iNazaretha mengisewe esibili kwenathesa kodwa isifungo saphakade nemithetho isifundisanayo nje basilana nathesa imithetho eyifa laphakade akubona ukuthi siyateketisana noma siyadlalisana mesitshelana imithetho amakhosazana mesitshelwa imithetho amanye ayiwonke metshela imithetho amanye aze athi angizuzwa ngawe ubike mawuthi uyakhunjuza umthetho kaNkulunkulu uthi angizuzwa ngawe ngoba iphutha selizona lapho ukuthi utsheli ukuthi inkosazana ayikwenzi lokho kodwa wena ngokwenza kwakho ukuthi umuntu angizuzwa ngawe gcina ihambe gcina isishayisa inhlonipho asike siyisebenziseni kakhulu njengoba sisengabantwana sihloniphaneni bafethu la kunathesa kungabi ukuthi umncane uzokagibele phezu komdala azaphume ngale kodwa sihloniphaneni ngenhlonipho sohamba indelende kodwa ngokungalalelani sohamba sibe nenkinga ngiyacela nami ukuba ngehlile ngenzansi ngoba nginovalo kakhulu ngicela ukuba uShembe lapho ngihambe khona ngakhuluma angakuthandiyo kuba ngithethelele ngosibesele kule wathi bona nje phandle abantu bangaba bebheka enkaseni baswesiza inkulungwane kodwa phambi kaNkulunkulu siwe bahamba kulelo hambo basuke bathathu bathathu futhi ababili baba baya kulelo hambo bahleli emakhaya ngoba ukhona umuntu othi wayehleli ekhaya athi ashaya umthandazo omncane athi uNkulunkulu kumele angikhumbule masumele babanye amakhambuso bakhe bese uNkulunkulu wakhumbula kanjalo ukuthi sithi noma sithole inkatha ukuthi siye phambi komnikazi phambi kaNkulunkulu bese singakwenzi lokho kufanele abe sakwenza phambi kaNkulunkulu bese sithola ukulahla ngalokho ngizocela abantu kaNkulunkulu ngihlabelelise isihlabelelo 241
ngihlabelile sengihlabela kamnandi zwile noma ngena lapha ufunda umthandazo ngathi ngiyaya ngaphakathi ngizwa inkosana ihlabela kamnandi kangaka noma sengene lapha ngithi ngiyavuma ngizwa ngishelwa yizwi mina ngiyeme ovumayo ngenxa ukuhlabela kwenu ngiyahlabela abantu kaNkulunkulu uNkulunkulu akankosisi bantwana kaNkulunkulu ke unzima uma ngabe usukhohliwe ngoba uma ukubaleka uGcona mhlawumbe wemhlaba kuthiwa inkonzo iseqalisa ukuthi mhlawumbe beyikhona indlela yokucala kodwa-ke uma ngabe sikuqondene nawe ngqo uyewushawe nawe uvalo kodwa uNkulunkulu uyasimemile sonke ngoba silapha uthi ophethe lo msebenzi uyazi ukuthi yena ufuna yini kubantwana bakhe amen nomntwana omncane kakhulu kaNkulunkulu ingaboni ngoba inhlebe igcwele izihlathi mhlasimbe futhi yimi omncane ngathi sonke ngoba siphakathi lapha ninganaki mhlawumbe uzophuma olimini lwami ngiyacela ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akube nguye ohlala olimini lami kube nguye owabayo amazwi athanda ukuthi abantwana bakhe ngoba begcwele lapha bewezwe amen ngizokwanda kakhulu ngizowangifishana kakhulu bese ngibuyela ngezansi siphuma uJulayi bantwana baNkulunkulu ngoba sikenyanga eka-August ngiyathemba ukuthi sonke noma ngeke ukuthi sonke iningi lethu angenile kuJulayi siwazwile amazwi ade khulunywa kithi mhlasimbe masiqale lapha ngithi wena wafundani kuJulayi mhlawumbe kuphume lapha ababili noma bebathathu abangakhumbula ukuthi bafike wathiwa kuJulayi yiyo kade ngithi ngaqala ukusukuma ngithi uthi noma ukhona ngowenyama kodwa ungabiki phambi kaNkulunkulu bese uthi lo osekhaya kube nguye olotshwayo ngenxa yomthandazo wakhe othi uNkulunkulu masibalo wakhe ubuso bakho nami uzokulonda bese athole kulondwa ngempela inhliziyo yakhe ithanda phambi kaNkulunkulu bese kuba izimo ezibonga ukuthi angaphumeleli sithoile izifundiso engicabanga ukuthi sonke ngoba silapha sisaziphethe angikholwa ukuthi ngoba kusaphele izinsuku ezimbalwa siphuma kuJulayi ukuthi ngabe khona omunye phakathi kwethu sithe ukukhuzula waphuma endleleni ngenxa yamazwi asathola kuJulayi ngizocela iBhayibheli angifundele ngoba incwadi yodwa nje uNehemiya 8 afunde uverse 13 Ngolwesibili kwabuthana abanumzane babantu bonke abapristi nabalevi beza kuEzra umbhali ukuze baqonde amazwi omthetho bafumana kubhaliwe emthethweni uJehova awuyala ngayo uMose ukuba abantwana bakaIsrayeli bahlale emadodeni ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa. Yabonga uNkulunkulu mhlamba zakusisa. Baba silapha abantu bakufanele. Sihlaliswa ushembe ngomthetho omdala wokuthiwe ngesandla sikaMose. Lencwadi ithi kwalokho makwade kulethiwe ngesandla sikaMose ukuthi ngenyanga yesikhombisa kuzohlangana kube umhlangano sihlale emadodeni. Ngoba ngeSeptember sofuma sofeza leso sithembiso. Ngosuku lomqasa si
nasebhleni bamaNazaretha. Ngingezwanda kakhulu ngicela ukudlula kwenye indaba izobambishanyana bese ilandela iziyalo noma ngithi imfundiso ezincanyana. Ukhona wakuseyinkhathini zakudala ukhona ibhono elaliplangaza iplaza nalo akade ligaya uSawuli. Yayisebenza ngelibhono malisebenza fanele uSawuli ithi ngimbongolo. Kazazi sonke imbongolo ngathi nabangahlali emakhaya imbongolo bayazazi. Siyazazi umsebenzi wazi emakhaya benzani abanye balima ngazo abanye bathutha ngazo izinto. Kodwa nje imbongolo isona sibeka sikawo isikhathi esiningi. Libhono aliugayo usawutwana bese mase kuqedile bese kuthatha wonke usawuti lufaka esakeni lugibeze phezu kwembongolo bese lithi izimbongolo azothuthe zoyise lapha endaweni ezibukweni kufanele zihambise khona. Kodwa into ebuhlungu ukuthi izimbongolo zayihamba zihamba zihambisa lo sawuti zayifika ebhekane nomfula bese emva kwalomfula bese uba nentaba ikhuphukela kakhulu. Njalo zawenza lo msebenzi lezimbongolo zawuthwana lo sawuti wase phansi kwezo imbongolo kwaba khona imbongolo ehlakaniphile futhi ayisinde ngalezi ezinye. Kwathi ngelinye ilanga lelibhuni leli ngalolo suku lembongolo yasuka ikho ukuhlakanipha bawufaka usawuti wagcwala kuzo zonke imbongolo base ukugibeza kwathiwa zihambe lezi ifale zihambise khona. Zahamba lezi mbongolo kwase ukuthi makufika lapha emfuleni yase isuka ukuhlakanipha nembongolo eyodwa. Yase ithi mayifika kulo mfula isima bayisiwela bese inyawo zangemuva igobisa. Mabe igobisa lezi nyawo zangemuva bese awukhula emanzini bese iyavuka nawo iphuma. Ngoba iphuma lesawukulana omningi uyancibilikana uyasala emanzini bese kuthwala uyehla bese yona ikhuphuka kalula intaba ikhuphuka iziyofika phezulu ishiye zonke izimbongolo. Wakuba iy'nsuku lembongolo lokhu yenza lento le. Wafika isikhalazo ebhodini sokuthi ngaso sonke isikhathi kunembongolo la ihlala ifika nosawuti omncane akusikho esisivumelene nakho. Bethi uma befaka esikayeni uma ufika lo sawuti njalo usawuti nembongolo ufika uba mncane. Okusho ukuthi lelibhuni lathi malizwa lemokuleyilela lasebenza icebo nalo lifuna ukubona ukuthi kwenziwa yini ngoba phela isima iphumela izimbongolo zonke zizohamba nosawuti olinganayo ukuthi abe ubanga nendlela ofika ucothe lo sawuti kwenzakalani endleleni. Wase lelibhuni lesizwile lento laselethatha usawuti lawufaka lawugqisha lase yathweza imbongolo lezathi ayihambe. Zihamba imbongolo zinathi zihamba zonke ibhuni lanela ngemuva kude liyayibona. Zihamba lezi mbongolo yase limahle ibhuni sifuna ukubona ukuhlola lokho uhambo lwazo. Yathi mayifika lezi zimbongolo zawena asisala leyodwa aseyigobisa impenzi yangemuva asukufundisa usawuti wancibilikana wakhuphuka isibona lembongolo ikhuphuka ihamba kuqala ishiya zonke lezi zimbongolo isibona andihlakaniphile lokho kwenza nje zokuthola. Kwathi ngosuku olulandelayo lezi mbongolo selikwenzile lokho njalo ihamba lifika kuqala lifika nosawuti ongaphelele. Lo mlungu wasithi uzolilaya ngalolo suku lona nazi lizohamba kufike kuqala. Ngalolo suku umlungu wafaka usawuti zonke imbongolo wasisala nembongolo wathatha wagqisha ibhodi wala ibhodi phakathi. Bese tweswe
uthweswa umthwalo njengoba nathi ngoba siphelele sinapha sothwele lo mthwalo engikholwa ukuthi sonke ngoba sinapha siyimalungu inathesa cabanga ukuthi asimbe wesihlalo abafundela abantu beconstitution ukuze ube yinhlalo enaphelele fanele ukuthi mawufika lapha uhambe ubabhadiswe ube ilunga leNazaretha ngokuphelele bese kuba unayo uma bezoba ilunga leNazaretha nathi ngoba sitama abantu kaNkulunkulu khona imithetho eminingi uNkulunkulu ayibekile phambi komsobo wethu eminye siyayimanipulate senze ngendlela esithanda ngayo ezohambisana nathi kodwa akushintsha ukuthi uNkulunkulu ubekile umthetho wathi zahamba lezi mbongolo zahamba nembongolo yayo uzomthwalo emahlombe awo namhlanje umthwalo wasukalula kangaka kwenzakalani phela ngoba ngijwayele ukuthi mangiphuma la ngiphuma noSaudi olula kangaka namhlanje kwenzakalani zahamba lasifuma ifika lo mfula zawona zonke imbongolo lasisala futhi imbongolo yasenza into ejwayele ukuyenza uzubona ukuthi imbongolo ilebele ngempela noma umthwalo ongasayisindi kodwa kuba indlela ejwayele ukuyenza ngayo ngoba phela mase wethuka manje kusuke kufuneka ukuthi somthwalo ngoba nayo lesuku yezwa ukuthi umthwalo wayo awusindi kodwa yaqhubeka awufaka umthwalo wayo ngoba ithi ufuna ukuwehisa kakhulu kodwa into kabuhlungu lembongolo ukuthi zathi mase kuba seyihamba lezi yona ase isiphuma emanzini ngoba phela amanzi sigcwele ibhokisi egcwele amanzi yase izomthwalo azizuzo sinda kakhulu isabathe yakibula lutho akuhambeki yasabathe yakibula agcina azehlala phansi yafika la yadifine khona yaselifika ibhunu afika kuye lafika la ifayivu yathi yakho uhlala khanga wenza nje yiko bantu kaNkulunkulu nathi okuyosehlela ukuhlala kuphela so wena umfula lo ihuze hlale kukhulunywa ngawo salibona ihuze la emhlabeni kodwa silazi la ngalo wenzayo ukuthi ngoba umthetho kaNkulunkulu siyenze ufende thina senze sikuphule unye sikwenze sikuthandayo ukuthi ngale asizofika sekusifele sokuningi khona inkonzo akusiyo inkonzo ngathi odwa nje ngizwa inkosazana yayikhuluma ayithayibha amabhuluke benza wonke lokho nathi bantu kaNkulunkulu bakhona sikwenzayo kuyosifika ngale ngoba sewuyinkinga ngoba ngasakubuye lo ndaba ngesifika kuyosibimba fanele uma beyiNazaretha uyibheke ukuthi zihamba ngakho yini kuyo yonke into yenzayo ubheke ukuthi uShembe uyakuthanda lokho uShembe akakuthandi lokho sengihlala phansi bantu kaNkulunkulu kunento engiphatha kabi la esontweni yebonke unako ukuthi into mangakhuluma mhlambe kaziwa ngaphezulu kwabi ikhulunywa ihlala ngaso isikhathi ikhulunywa isuka ngempela ingenele esontweni isungile ngithi ngayikhona elinda wakhuluma umfundisi owumthethwa wakhuluma umfundisi ohlatshwayo ngenxa yetaba nalapho ukuthi kube kubi ngoba sithema sifika nasehleni waphinda kuqhubeka kuyelo ndaba usho ukuthi bantu kaNkulunkulu indaba engekho ngathanda ukuthi uma ngabe ngihle ngoba lezi lezi siqala ngiseyitha siba ngasajilana umuntu enze into umbone ufuna kodwa ngakhuzi kodwa futhi ngathi nzima ukhuza umuntu olelo hlobo wona ngithola abajileki bantu kaNkulunkulu uNkulunkulu usinikele imvume ukuthi sibuke kodwa phela singayi washo uNkulunkulu wathi akukuhle asebhene inkembe kodwa sayise sibuke ngale ngaphesheya kodwa phela noma ubuka uzosondela kawube neyinkomo bantu kaNkulunkulu sengihlala phansi ubaba indaba engikhokhela yona uthi kwathi inkosi inyanga yezulu iphethe inkonzo yakhuluma yathi kunabantu engababoni ekhaya engibadila lapha ithi mangifika ngale ezulwini ngabafiki aphatheka kabi ngoba omunye wabo umuntu okhuthele kakhulu ekhaya ayitshela mhlambe sobonana ngalo ulizayo ngahamba nabantu ngabacinga ngaze ngayo esifogweni athi ngayo ngibabheka abantu ngithi mangibuza kusathana ukuthi abantu abakanje aze befike kule ndawo bathi usathana cha bezokwenzana ngabafuni bazogcwalisa isihogo angibafuni kubi ke abantu bakhuluma kunjalo ngoba ekhaya mhlambe
Kuyawenzeka umuntu afike mhlawumbe nesibonakaliso asho ukuthi sesibonile sosizi uhambe uyokhipha akhulume lapha asuke khona ayohlala emndeni yakhe. Kodwa uma ngabe umoya wakho ufuna ukugcina ethubeni ungavuka ethubeni lale khona lapho ungenawo umoya ngale wenzayo kubuhlungu lokho ungafaka isipayisana. Labo bantu kaNkulunkulu yibo abantu kukhuluma ngabo ukuthi azizame ngempela usilungise inkinga ngoba inhla iyande kakhulu into kaNkulunkulu fayise sikhulume iqiniso. kaNkulunkulu mawuthi khona mhlambe emgcobile noma mhlambe engahlala kahle kuye. Ngiyacela ukuthi isishosho ngoba amazwi akade wacela uNkulunkulu okuphila amazwi. Abusise ezweni amen. Lapha kwebaqale mhlawumbe ngeziyalo eminyakeni edlule nkosikazi lezulu la semazweni akithi njengoba semazweni akithi nje kunamhla mhlawumbe mesithandile uJehova uzasipha inkonzo ukuvala umhlangano ezweni laseGanaus sabathe amen. Ngenye imini nami ngikhona ekhuluma wabe sekhuluma indaba kaShembe ethi mina Nazaretha uShembe mina ngamazi. Uthi uShembe uNkulunkulu. Uthi uShembe njengoba ekhona lapha ukhona futhi umhlaba wonke. Mhlawumbe sothi siphuma lapha sibe sizwa indaba tube sindisa abantu beginqika nemoto uShembe yena lo phambi kwenu amen. Sicela ningivule incwadi eBhayibhelini zoba mfishane indaba mhlawumbe zoba mbili abasikisu 6 verse 11.
Iphe Baba, Iphe Baba. Amen. Mama stand ushembe kufanele sibe nezikhathi zonke. Uthumba ngebishame bayikoba khona emndeni emibili. Lemndeni emibili ayihlukene ngesimo senhlalo. Bakhona umndeni owawungaswele. Bakhona umndeni owawunezinto zonke, owawungahluphekile, ongadingile. Bese bakhona umndeni owawuhluphekayo. Noma bekhona indeni inezinkinga eziningi phakathi kwalomndeni akhelene nalomndeni. Mhlawumbe abantwana benkosi sinenkinga ezindlebe ezivulekile ebekufanele sizicele bengabe sabantwana basehleni. Basilizwe izilonyazi lezulu. Lesingane lemizemila inengane. Lesingane zasidala zombili. Lesingane zasidala ezakulomuzi oyisiqebi lezakulemizi ehluphekile zidlale kube mnandi ushona indanga zihambe lezi zibuyele kubo lakuhlupheka khona zihlale kubo lakucebe khona. Kodwa wahamba isikhathi nxa isikhathi ngizabungamlela wahamba isikhathi le abazali balezi ngane ezihluphekile zase zithi bantu bami anosibhekela ukuthi kwamuzi yini ehlukile abanayo leyenza ukuthi bona bahlale impilo engcono ngalesiphilayo. Yini kwamuzi enza bona baphile kahle, yini kwamuzi enza bona babe bahle kanjena, ingane zakhona zinhle, ingane zakhona zinemfundiso, ingane zakhona aziphuzi ngishuntwana. Mhlawumbe sazama Nazareth. Thina ezethu sesihlule. Anosibuzele isibhekele ukuthi kuhluke ngani. Ulamuzi wakhona intayigugu. Ulamuzi wakhona uNkulunkulu akade ishiya khona, wakhona ifa akayibaphendona. Bayade uNkulunkulu ulamuzi alothi melishona ilanga bese kuphuma isihlalo, bese kuphuma iladi, bese kukhanyisa izibani. Izona lezo zibani ezazizowenza ukuthi bengahlupheki, bengasweli. Ngoba uNkulunkulu wayemebheka emhlabeni ngehlo lakhe lasezulwini mesiyababona. Ujumbangela ushange lesingane zazabuyela emakhaya nempendulo zasasibona ngalutho ukuthi kwenzakalani, sibona kufana konke. Abazali balezi ngane ehluphekayo basibathatha iphuzo, bafaka lezi iphuzo ezidakwayo. Base bathi hambani nithi benifika lapha nifike ninikeze umkhulu wakhona owamoyena owayekhipha iladi, owamoyena owayekhanyisa izibani, nifike ninikeze lokuphuza aphuze bona bese nimbona uzokwenza njalo.
mhlawumbe lesiluphayo abantwana benkosi kasizwe izwi kaShembe selisiphuze kaningi umsana uthatha izinto zalapha enkonzweni izithayelizwe kade namhlanje nje iphepha abantu bebephethe uthaphu ibhalela ngoShembe kodwa ngathi baba asiyeke nokuthenga izinto esizibhalayo kuma-social network zinyathisa igazi ngesonto lethu. Ngicabanga ukuthi akusibo baba futhi akusibo nabafundisi. Mhlawumbe asizwa nje ngoba kukhuza bona. Mhlawumbe ungcono bese kukhuza athi izinto esizibhala ku-Facebook zinyathisa igazi. Ufika inkosazana ekhuluma into ongayazi ukuthi ifundephi. Ufika inkosazana ikhuluma indaba ongazazi ukuthi ithathephi. Ongayiphikela ukuthi le nkosazana sekuphakameni. Msana uthatha izinto zaleli sonto lisithayelizwe. Msana uthatha izinto zala ekhaya, izinto okuyizona esenza singadingi, esenza singesweli, bese nizinikeza abanye abantu, nisithayelizwe, nithi izodiyeke igama kaShembe. Akusolwa abo ngabe ukhona into eyibhenze ngala isonto lenziwa ingane. Vele kuthi uyifundiswa. Awufundiswa zalona isonto. Ngcono isonto lisekhona iqhaza. Awufundiswa. Abantwana benkosi ngabe kubi. Masithi sifundile, sifundiswa. Bese sithatha izinto esizibona kahle ukuthi asilungile. Sivele sifake ko WhatsApp. Sivele sifake ko Facebook. Uthizwa lenzeni? Ngoba ngilenkokheli yona inkokheli lingana nathi angazi. Shembe umtholela amangona abantwana benkosi. Kodwa mhlawumbe ninama ngikhuze. Indaba zesonto zigcwele ko Facebook, zigcwele ko WhatsApp, ishubaba, ishonke into, shabefundisi, bagcwele ko Facebook. Yini? Ko Instagram. Asiyeke bantwana benkosi wenza into engafanele. Loya baba, lelakhe lakhipilati loyamuzi, lamephuza lesiphuzo, esiphathele lezingane, nasedakwa, nasekhohlwa, naselibala ukuthi kumele khiphilati, naselibala ukuthi kumele lokhayisa izibani ukuze uNkulunkulu ababone phambi kwamuzi. Uthi umbane kushange ungasekho. Uthi lokwenza kwalezi ngane zabuyela kwazali bazo zathi phela umkhusi ngiyile uphusile kuze bathi asikuphathele okunye kube ngingana ngoba kaye kuthi umuntu bengabujwayela utshwala sayiqala bamnandi kakhulu nalomkhulu ke mhlawumbe wayiNazaretha bathi ngiphathele okunye bemningi sase sikuphatha ingane zabuletha lomkhulu waphinde wakuphuza basekhonka futhi ukhiphilati basekhonka futhi ukhansi izibani. Ukhamba wesikhathi lomuzi wathi usufana nemizi yonke ngoNkulunkulu bayisebafulathela njengabanye. Mhlawumbe sizoba amaNazaretha uNkulunkulu sesifulathele. Sesabantu abafana nabanye. Asahlukile. Ngoba uNkulunkulu uthe sipheyifa, uthe siqwanisile nakho konke, sase siphuma thina, sase sinikela ngakhe ezitheni zethu. Abantwana benkosi ngabe sinamthanda uShembe. Seyizohlala phansi. Sabantwana sibancane noma sisebancane. Kule nkonzo selikhulunywa. Ngiyayithanda le nkonzo. Indaba yentombazane noma inkosazane. Uthi wakhona inkosazane emzini wasekuphakameni okudala. Inkosazane eyayithanda uShembe, eyayithanda ukugida, eyayithanda ukuhlabelela. Intombi yasekuphakameni. Kodwa le nkosazane ayithanda futhi nezono. Bawuthi leyiphuma 25 idlule mandiyeni iyoqhubeka igcine khona izolo yezizono. Ithi leyiphuma esabatheni ihambe futhi ibuyele ebhotini kade ikhona kulesihlanu iyoqhubeka nezono. Kodwa ngesabatha ukuhlabelela kwayo wakuhluka. Kwakuzwakala ukuthi khona inkosazane akasibanibali ukuhlabelela kwayo.
kwabhalana emgidini ukuthi hayi nanya usibanibani yize inezona injalo. Bantwana benkosi njengoba sikhula nje ngathi uNkulunkulu angasiphi inhlanhla yokuthanda izinto zalapha ekhaya. Ngathi uShembe ngasiphi inhlanhla yokuthanda umgidi. Ngathi uShembe ngasiphi inhlanhla yokuthanda nokuhlabelela. Masi phakathi kwale ndawo eyingcwele. Mase menzi inkonzo sesifakile lezi zingubo zokunqoba. Mase siyakhumbula ukuthi phakathi kwethu lwathu nazo uShembe khona yonke indawo ukhona. Bese siyaphelela ngenhliziyo zethu zonke. Ungatholakali ukuthi mhlawumbe silapha nje kodwa inhliziyo zethu sikwezi indawo. Kumnandi makhosana ngoba phela boss nathi. Manje sithi konza ukubona ifoni yakhe awatha phela. Kodwa asazi ukuthi into ezindawo anaso imisono. Lensizwa siyayihlala nje. Ithi mephuma inkonzo uthini imnandi. Oh imnandi thiwe asazi. Imnandi nje ufundeni kuyo asazi ngoba sinabile besizenkonzweni silethe idumbu kodwa inhliziyo zethu nengqondo zethu zingekho khona. Hawu bantwana benkosi ngabe singakhumbula kodwa into eyinkinga mhlawumbe lapha ekhaya wesifili ukuthi abantu bayancengwa kuthiwa wosani prayer wosani nizothandaza asambeni sesabatheni bese kube ngathi inkonzo eyethu sonke kube ngathi mawuze esontweni uzosiza mina ekade ngikutshela ukuthi woza sizothandaza kanjalo. Mhlawumbe kusho ukuthi kusasa kuthiwa asambeni sesifuna sonke ememezani mawuze ememezani ugenzela ukuthi bazothini. Sukwatini ukuthi awusontele mina awusontele nabakade betha sami sesontweni usontela wena. Mhlawumbe esihlupha ukuthi sancinane sibona ungasenze sontweni sithi awukodwa mntamkhulu uzaphelele nje uzothandaza bese kodwa uvila kazi bazolobe bangela isidina ngesale sengiya nje. Hayi ndiyo amen. Lento bazana yafintuku yahamba emhlabeni njengoba sofika nakithi yahamba emhlabeni yasisebenza yasihlulelwa kodwa wena imisebenzi yakhe bimibi ubukwazi ukhamba wasezulwini uyazi indlela yasekuphakameni kodwa uyilahlile wasebenza izono hambe sogwini hambe ejele. Yayisiyethela yaboshwa khona kodwa khona lapha ejele yayizwa sewu9 sewumthanda isikhathi somthandazo okuvuka bese yahlabelela izwe bese u6 bese yahlabelela izwe nobumgidi bese yagida wasihlala uShembe wasekhumbula waseyilande sokhona efake ezweni. Amen. Kodwa into engithusayo ngale ndaba uthi njalo labantu kuthiwa benza izono yilabantu kuthiwa bathanda umgidi yilabantu kuthiwa bahlabelela kakhulu esontweni agida kakhulu esontweni ayibona kukeleke la nihlalelele ngafundi into zesonto. Abangafundi umgidi abangagida bayibona esogwini abangahlabeleli bona bayini amajele. Bengathethi bengicela abantwana benkosi sinani sifunde into zaShembe akusho ukuthi awugida kahle suye esogwini wena nawe ungagida yakho mawenza amacala nje sonke sakho nawe ungahlabeleli ongashumayeli ngoba uthi balekela ukuthi abantu abagida kahle bayenza izono nawe oyenza izono ungagida siyejele sonke bese awudinga umthetho waShembe. Ngiyabonga usisekizweni. Bantwana benkosi ngizocela ningibambise nami ihlabelelo 160 noma isikhathi sesibaleka kakhulu siyobona ukuthi kuphelela lapha khona. Injili
kuba uNkulunkulu angehlisele umuntu wakhe wasezulwini oyena onika umuntu ekhuluma phakathi kwamaNazaretha akamnika amazwi avela ezulwini akaze wakhuluma phakathi kwamaNazaretha ngoba umuntu akakhuluma okuvela kuye noma okuthandwa uyena asho njalo ke inkosi ilanga uma besitshela obaba abadala bathi athi umuntu inkosi ayiphathwa umuntu iphathwa umuntu wasezulwini ithi wehle isithunywa esivele ezulwini oyisona esiphethe amazwi azokhuluma lo muntu loyo osokuyena omphakathi kwamaNazaretha ithi yedwa inkosi ilanga lo muntu wasezulwini uma ngabe engahlangananga nalo muntu ithi lo muntu uma ekhuluma usuke sekhulume lo wakhe engakhulumi akuyoshembe ingakho besithi obaba abadala inkonzo iyakithela basuke bekhuluma into kanjalo ngoba akuyona into oyithathela phezulu akukho ukukhuluma kwakho nokucabanga nje ukuhlanipha wakho ukuthi yazi ake ngisho ukuthi ke namhlanje ngoba ngihlakaniphile yebo khona uma wathi uzokhuluma ungacabanga ukuthi namuhla ake ngithi namhlanje kodwa uthi mase ufika la bese kukushiya konke noma masukubeka ukubeke nje ngendlela okubeka ngayo ungazwakali kahle ngoba akukhona okuphathiswe lo muntu ithi inkosi weseyikhulumela nje engazi ukuthi uthini ukhulumana nami ke yebo lento engicela uwa makabe ngakini sekhulumile ke insizwa akusekho okuningi engizokhuluma phezulu kwalokho esesikushilo ngoba nawe sakhuluma indaba yakho lapha ekhaya okuyona ehlangene ngayo nami ke ngizokhuleka kuyona ngikhulume yona ngingakhulumi okuhle umthetho wami obenhlabelelo bengifuna ukuya evesini lesine elithi khula wena kuphakama uma sibaningi kangaka noma singabaningi kakhulu ngoba sivamise impela sibebaningi uma khulunywa ukuthi khona nabavele medical school bekumele ngasibaningi kodwa ngicabanga ukuthi silinyaze u25 njengoba intombi ziye ku25 uma kuqile ngikhumbula ukuthi uAugust usulaphela uqala uSeptember eqaleni kwaSeptember uzohamba uyothi masiyophela siyosesingena esikhumbuzweni senkosi enkulu yasekuphakameni inyanga yezulu mhlambe ingayodwa indaba ngiyibeke ngenyanga yezulu noma zibephini oqala akekho lapho ekhaya ongazi ukuthi ikhuluma ini noma ngabe siyenzeni ke noma wathi amnandi ukuthi ubhekhona kodwa wena idliwe noma ihlomisa nje mawuthanda ikhuluma idliwe ungayithenga nje something mix yakho epizza engekho halali enayo ikhuluma kodwa wena idliwe ikhona nje futhi uyibona wedwa uyidli bese wathaya uyidli pizza bafuna ukudlisa ikhuluma ibhale ayikho halali kodwa wena idliwe ithi inyanga yezulu kade idlula ngale Eastern Cape yayisibona ikhuluma eningi useyafika umfundisi ubhedla mayefika ebuhleni ithi inyanga yezulu mayefika kuye ithi yemfana ithi ngibona ikhuluma eningi lezwelakini ithi mfana wami kodwa usungayidli leyanto uyabona ikhuluma ayilungile usungayidli mfana noma abe wenze njani kodwa thina siyayithathela nje lezo ndlela esithatha ngayo ithi ngelilanga yonyanga yezulu ithi iphethe inkonzo zidlula ikhuluma ehamba ngaphandle iphethe inkonzo ithi lezilwane angiyithandi ilezilwane angiyifuni ilezilwane zangiphazamisa bathi kwathi sekusile ikhulume zonke lezi ayekade ikhomba kwasa seyifile ngezwi lakhe kade thiyakayithandi kodwa ngiyabona ukuthi noma ngabe vele wayebulala ngendlela ayebulala ngayo wayedlala ngesikhathi sakhe ngoba sifa nje sezobhekhona senyoyilanda kwipizza nje uthi inyanga yezulu ngikhuluma ngayo phela umfundisi wathiwa uPlachi owakhona ngapha phezulu uma efika ugulela umfana wakhe unonyawo unyawo lakhe lakhe linenkinga awakwazi ukuhamba edlula enyaweni uma efika inyanga yezulu isimnika amanzi nesigubhu ithi hamba
ithi hamba mfundi ithi hamba ufike umthobe ngalamanzi uzobeka shisayo bese uyapholisa ngalawa engunika wona ayemusisiwe uPlatinum ngempela wahamba ephelezo ndakubo wathi mayefika lapho esefika ekhaya esezowenza nje ukuyalelwa izwi uthi the izwi uzobeka amanzi ewesepholisa ngawo wayesethi ayiqale ngikhiphe lawa engonika ushembe uma ethi ukhipha lawa akawanikwe inyanga yezulu uma ethi wabamba awabambeki seliwona shisayo ashisa kakhulu uthi wabamba awabambeki egcineni waphambana inkomishi wathatha wafayidishini wathatha kuthiwa wabeleze shise wayesepholisa ngawo lawa aseshisa angabekwa ngesitofini wapholisa wayesemgcawunyawo wayesesinda umfana ngezwi lenkosekula sephakameni yawashisisa wona amanzi iyo shembeke ehlangene ngayo ngithi angiphuthume isikhathi singaze singivalele ngoba kumele siphuze ngoba uma singaphuzi sizomshiya nje izinto nje singazazi ukuthi ezani ngoba abantu bayakhuza siyazi ukuthi abanye noma sesikhuza nje abesha amakhosazana ashayikeke nekhampani yawo ukuthi ngeke sizothi ngamakhosana kusho ingane encane efike ithi sayifundisa ukuthi wenziwa kanje zasizwa mase kufika abanye ngoba sayingena okwazo sezithi ngabalaleli labo asazi ukuthi ngibabhekisaphi kodwa kulungile asikukhubuze ukuthi lenathesa yabikwa kuthimo yathi mayibikwa kuthimo laseliyibuka iconstitution laselithi uthimo le ikhona lento wazi ukuthi ikhona laselithi khona emapondweni wathi ikhona laselithi inhle lisengayibulali laselithi egcineni uma ngabe ningayibulali ningakwenzi lokho nibhale lapha lenathesa ngiyoqeda eyosengikuza kini yabona into ayikhandayo ukuthi ningalalelwa nivele amablamani nje nigxume izokuzwa kuwe lenathesa engathi ngakife izokuzwa kuwe ngoba angifuni ukuzwa angazi ngingenwe yini angifuni ukulalela lezi zinto engikhulumayo angazi ukufunda lokho ukufunda ngani kwakumele kukusiswe kahle la esopeni uthi okungcono kuthiwa kuhamba inkosazane nomzali wayo ungena kuphela engekho umfana kube yofunda umuntu engumfana nje kube ehlale phansi noma baba ngoba ukufunda lokho yinto lokho kuye ngathi manje kuyedala inkinga umuntu uzomuzo sefundile ethi yena ufuna ukuba owesifazane oyimele akafune ndoda ayikho leyo asiyazi simtshele nje kulabo abantu bafuna ukuyimela nje ayikho leyo ayikho umuntu wesifazane waphuma esikezi nje nemonto enkulu ephume nje uyimele owesifazane oyimele ngigcine khona ukuyimele khona uzomsulupha abafana abancane waye wena usuganga usufuna okufunayo ngoba umzimba wakunyakaza musalugilala umkhuba ifuna wezinto engenziwe esotweni nina nibelethi nizogana amakhosana ngendlela efanele asimkhokhele nje othi ngikhulume ngoba siyabona kunokhuna kuningi ngoba amakhosana uhle nabo Ndebele bake bakhona phambi kwethu singakafiki badala kithi saphinde safika nathi safunda wopita abadala aseze size ngisho nangoyedwa umfana owathi mayekhuluma la wakhuluma into owonayo ukuthi isithetha siqone bonifela aphi into isithetha siqone inkonzweni nisithetha kuyashela inkonzweni nishela ngayo inkonzo le ningaganga bafana ningaganga ningasenzela into esingayazi manje kwenza nifuna ukukazoza wenu nilona sizombuza futhi akumelekile nje lokho ngeke simsabe sizombuza musani ukuthi manje imalanishele inkonzo inkonzo akuyona yokushela inkonzo ukuthi sibumbisane ukuthi sizohamba kanjani hayi ukuthi shele uzomase uhleli kwaThaphu uthi ngizwileke ngabakhuza laboqhawe sizothula vele sibuye siqhawe nje sibe zilimi masuzwile laboqhawe lawo ngibatshelile ukushela uthini ayitshele ngoba ngiyezwa kuthiwa singekho kwakhulunywa nje into engazwakali kahle yabona inatheza abafowethu akekho okukhulu kunayo noma uMC noma uBC kodwa akekho okukhulu kunayo ngoba inatheza konke inatheza thina sonke noma ngabuhakithi mina uorganizer nje uMC noma ngabuhakithi kodwa akukho ozokhuluma la ukhuluma ubhede nje uyikhulumela umathanda nje imbono yakho nje uyikhulumele bese ulokhu uhamba kanjalo ayihambi kanjalo lutho asikwazi kusha nazi uma nikhuluma nje nidudana ngezinto esingazazi nifuna nje ukusifaka ehlathini akaze wakhuluma izinto lezo besenzele ezimbe khona ngaphambili
bathi sona beningahashwa ngaso akazi kwakhulunywa nangelodulana ukuthi sitshele ukuthi khulumani kahle inani ngoba nisazoshela nizongaqona manikhuluma kanje niyasikhulumela into esingayazi asicuphi ikhala njengoba kushunyayelwa nje ukuthi kuphushe ikhala zokuthi iqone nifuna ukusidalela ibhizi esingayazi yani ngeke ngigene entabaneni uyishayile lo shayile ngishaya kuseshayiwe ziyabona nazo ukuthi futhi levele intabane zifuna isikwazi yabona uyahamba kanje yahamba kahle ukuze ingezithola ukukhululeka yona ndlela uyishaya leyo ngoba mayishaya ngenduku zisifaka lapha kuhulumeni zithi inamalungelo yiyo yona le siyanihla nje bafowethu manikhona phela vele sitshengisa sonke niyangibona lonke ngathi senisinsizwa nonke masikhona bafowethu siyanihla nje sihamba kini futhi vele kumele ningakhululeki ukuze nazi lento ayifuneki la futhi ngiwasiyaleko omelana ngathi ngoba ngeke uzuphaka usikamane uthi asinamakhosana eqondile lapho enyakisa ngoba sokwethu isona impela sokhipha impela lapho ngoba sinobufakazi ukuthi uyisona sizonidla nje bafowethu khululekani kodwa mina thipa nje linkancane ethiwa uwedlule ngoba vele yinto engaziwa nje ufuna ukudala engaziwa nifana nabo abesifazana abayimele engasayimele uthini into eyodwa nje wesifazana oyimele ndinemali yami niyafumela ukufunda asikhulumi niyafumela ukufunda unikhiphe free anti bakwena sokweni basemthethweni abanye babo bayithanda umshado anti bakhona nje babele ushembe omdala uthi le uyoba u-anti usukuzenza u-anti ungayena unikiwe umente uyikhande nje u-anti wena ngifuna uba wesifazane oyimele uyimele ukuthini uyimele into ebhekephi ningasikhandela izinto esingazazi nifike nowe ayikho into entsha la wena ongayidiscover emhlabeni ukuthi le ihambanga uncane kabi umhlaba mdala ayikho into entsha nje esingafika nawe ukuthi akasibukisise kahle ukuthi uma kunjena-ke kuzoma kuphekephi ayikho msali kusifikela nezinto ezintsha angeni kwegcina indaba isikhathi asisekho ngingena kwehuwa inkosi ilanga ithi ngakhuluma amazwayo kwafika abelungu khona ekuphakameni begulelwa ingane yabo isipho sayo ukuthi uma bethi basebeyifaka iy'mpahla uma isigqokile ivele kuze ukuthi ayidabule bese isali banqunu ikhumule nje isali banqunu uma bayifaka iy'mpahla iyayidabula isali bese banqunu isali yiyona nje bengasazi ukuthi bazoyenze njani ngoba sebeyamisile endaweni eningi isihlala isiboshiwe ngoba igila lenkinga yayo eyenzayo bathi-ke basebezwa ukuthi ukhona nokhona ekuphakameni ongabasiza mhlawumbe kule nkinga abakuyona ekuphakameni bafika wayeseza ubaba walengane wayesekhaza wayesesho ukuthi unengane egulayo kanje ekhazeni inkosi ilanga ingane uma bethi bayigqokisa idabula impahla eseyisala ingagqokile emzimbeni isala isiyona isala isinqunu eseyithi inkosi ilanga ziphi impahla zayo elifisiyigqoke zikhona neyiphethe basebethi khona esithi ilandeni basebeyilanda wayiletha kiyo esithi msondezeni wayesesondela bathi yayisiyibamba yayisithula iy'bamba nje lezipahla esithula kuzona yayibamba yathi uma iqeda yayisithi mgqokiseni bese nimqaka umva komgqokisa wayesuma wayiphatheka kabi ukuthi hawu nami lo muntu efuna ingane yami ibenqunu phambi kwabantu ngoba uyazi ukuthi emva komgqokisa nje izoyidabula ayikho nento abanikwe yona esithi mgqokiseni ebese nimqaqa bamgqokisa impahla isibambile inkosi bathe basebemgqokisile zona lezi mpahla esithi mqaqeni waqaqwa yayise ithi akangene kulayini wayesengena wasina kancane sinanohanti wayesebuya kusukela lapho-ke yasinda ayiphindanga yagula yasuka kuhlanya yayezwa ukuthi ayidabula impahla ngoba ukugula kuzokulandela uma ungafuni kodwa uze into eyishona bafethi asizenzi ngcono kade bekhuluma nje into esiyiphostayo nezinto esizenzayo engasho ukuthi nasingabantu abayalwa kanje asizenzi ngcono iNazaretha lazehlukanisa lehlukile kunabantu basemhlabeni akukhona ukuthi sizenza ngcono lehlukile nje kakhulu ukunabantu basemhlabeni
ngoba uyevela isika uzwa nje omagema bekhuluma bethi bekhuluma ngamashiya umuntu edwemishiya akazi nazo kuthiwa ya trader nje ishiya edwemishiya ezobheka lendlebeni ngoba izinto angayazi ngikulukhulu izinto elenziwe esokweni uyinkosazana eqhenya unkosazana bakhe asikhulume lokho nkosana nawe njalo agcini kuyophela phela zokubuthi uBhatha mayifika kwawomkhulu engasonto efika lapha washangase mayifika kubombela uyafika usethi ubombela hawu uBhatha wami ubi kanje uBhatha egundile usethi uBhatha hayi ngiyayibona impela ukuthi mubi uma ngigundile wenze esifuweni sasezulwini sengiyibonile impela ukuthi njengoba ngigundile nje ngimubi wayeseqamba kusolale ngaphombela wathi kusesifuweni isifuweni sasaqala kanjalo kodwa ziyayisuka zithi kushaya imoho noma zithi ukuthima nje zithi ukulokhunja zithi ukuyisetha ukuze izobukeka kahle alihambi kanjalo bafowethu sidala inkinga alihambi kanjalo ivangeli lapha esokweni ngoba omunye wasuka kuhlakanipha wasuka umuntu ongakhona wayese ethandana naye nizwa phela khona kuyehla nje vele izethe ziyehla nje phela makwenzeka kodwa singabaqonga nganginokala ngale ngasedawini sihlangana neingane ile usethi ukhuluma nayo nkala ile ngane hayi mina ngifuna ukugana umlungu ngathi ngangayibuka kahle ukuthi kahle ile ngane inhloboni ithi nje hayi ngifuna ukugana umlungu bathi unkalo usota phathi kade wathola hayi sasisijumela ke ngoba asifona belokuthi ngeke ngimele umuntu ofuna ukugana umlungu isigcino sokukhulumela into engasazi kunomama lapha ekhaya kunobaba ethi phela ngivuna namhlanje ngifuna ukushaya i-breakfast in bed akadlile ubaba lapha ngifunela i-breakfast in bed ngoba sizokwenza vele sizilile sibathembisa khona phela into yanje mhlawumbe bathena imfihlo yakho ongayenza maseliphumuzo wakho kodwa hayi kimi nabazali bakho bonke uthi ushaya i-breakfast in bed into ayazi uzama ukuzenza into encane ayikho ngcono istima nje noma ishalo breakfast in bed akho leyo ukhula ngekhanda nje wenza into ayazi ongazi uyizwa asikhulume phela lokho siyazi umvelo wasikhuluma kanje bazosebeshela ngathi mawenzela mhlawumbe nami ngibana inkosazana nami ngiyifuna uzovela ungaqoma lo ngeke ni breakfast in bed kulungile kutshelile kodwa uzwile asingenzi into engeziwa la esokweni indoda nje bayidoda la hayi philisi ngayiqonda ukuthi yini ngoba inkinga phela amakhono maningi ngeke sisanqanda mawufunda ufuna inkosana ingavela isuke nje iyofundela ukuba uchef phela kulungile vele nalo sewuyisasa lelo sewuyisasa phela ngeke senze lutho mayephela ushaya ichef abafethu ophekayo ingolelo wena nje into engazwakala kahle leyo uzaqhuqa nje umuntu ejeyasa nefayini usuthule nje ngehluthu uhlatamela ebani wathawile awunasithuzi na amacareer lawo ayabhekwa phela wena umuntu wasephana waziphamthatha wonke amacareer lawo shutho yena ngathi ushaya umsebenzi uzovuma ukuhamba isecurity kela abantu abadayisa homsini ngoba nakho wena ufuna umsebenzi ngoba isecurity lapho kela abantu abadayisa homsini izo zonke into ebhekwayo lezi ngihambe nishayisa nje sihambe sinqomuza nje singathi asinankulunkulu sihambe sishayisa asibhekele kwazona zonke into ezenzayo ukukholwa kwethu sikubheke makuthola ithuba sokukhuluma futhi kodwa khona ukukhuluma asisezuba abaningi bafethu kade saqala ukukhuluma sekumele sibhedele manje nabo mnyaka oshaka nosikobosho sizwe baphetheni sesifundisile bekhulume nje bese silungise ngoba ukuthi hayi bafana thintana la manje safundiswa bafethu akushintshi lokho akushintshi safundiswa konke siyikho thina la namhla sasikufundile ingakho kusithusa mawunabantu abafuna ukushaya ikantolo bengeke besilalele ungaze amabhlamane wenzane anamabhlamane sizomgoma nje siyabona nje ukhulume sizomgoma ayenze lihlule siyazazi ukuthi siphawulane thina sikhuliswe emakhaya sikhuliswe obaba sikhuliswe kahle ngeke ngisho ingane debate enkulu sengiphikisana namakhosazana uzosilalela sizomgoma yabona bangithinta kanjena nje ngiyazi uzuze futhi kodwa khona ngishiyo kodwa phela ingane yakho mawufika la ukuthi uzokusaphi ngoba thina siyakwazi ukubona noma kanathi uzohlala isikhathi eside ufika nje sithi uyahamba
ngeke ishayithe khona bakhona nababantu esibabona lesibasho ngamakhama kodwa siyafika siqoqa sithi hayi ke lo ngelehlala isikhathi esithi ngoba usegina phezulu usiyangena nje usazonke indaba zakanathesa hayi bashakwacima hayi umesulu wafike niswa somesulu ifresh uswazi yonke into hayi basule isiphithiphithi uzwe ngobani kanti laba baqoqela indaba ezinhle zasesontweni baqoqela indaba nje sizomgoma kodwa kancane kancane izobuyela la kumele ibe khona sizothi sihamba nje sizohamba sinishiyele isesimweni oyikhuluma yonke amafuhlufuhlu lawo esingazi ukuthi nawe ezwa ngobani ngiyabonga ngekeza inkosi yasemhleni siyabonga abantwana besizulwini ushembe lamazwi asewehlisele ezindlebeni zethu sengathi ke ubengasipha izindlebe ezigcinayo nezizwayo futhi izwi lakhe amen kwathi ke umvangeli ugcina sasephaloki kwathi umuntu mayeze enkonzweni uphatha isitsha esiyofike siyayishe amazwi awabekhulunywa enkonzweni ngiyathemba sisonke njengamanje kukhona esizohamba nakho siphinde sikwenze futhi amen ngizocela inkosana kwaZulu isihlabelelo 89 inkosana wadlala waseHoward asicelele sibusise enkosini inkosi usiphamwe abantu Salanathi